Sema tanga bagusi na kimokwa na nini nini amate yaya mwana kwa understand bagusi igende batagete na magende no moko ba magende no mboga tibe bobi usema ba mendo ba kinko buginga ngwe abaga ka monte gerere e pare rie tage kona teyo e pare anya korre teyo nga abasae ngorane metana emutete to kwa ne bintu ntamanye tibono iga monto ki Facebook monto ki WhatsApp nga na kwanire nga na ala ngona abozi bakoli kichikula ngi bakoli kibanyore serikali ngi bakoli kibanyore injerire serikali ndego zetingio bona kyo ndei kalwa serikali mchitulie serikali bona mwete njetande ko understand kalwa serikali ime ni mchitulie serikali njerije chifu bia serikali asa babunga bakoli ko sahara donya nara Mercedes donya kolia nje mbwate 300 igoro. Obo ndenga tigala necho njito liya serikali. Yani nje ko balire na ku myoma ite. Nje nane ko understand. Aya, tiga ali etigo dara eje serikali. Obo ndenga na cho njito liya serikali. Nyore kirende kero ko liya serikali kino obo no iga. Nje lindo onya moko liya mu alengene ne serikali. Mukalie ngene ngakie nje bono mbono de serikali tigandie kerondo na nche kerondo ye enaro siye kusema na mami towaje bono ige bogo teba sibe tere gitikras emota ite barete estime ibo na temba rete nje rutungo saba mwanteri kalwa seruto bono musika kiba nante gitiba mi towaje ege ndokera kwa naga omo ngono yokuwa munyoro omo PS yoso abako e constituency yae ituko ndiyo rigijia anya kwa ndere diate venga aba ikoye babate chi minister saba asa serikali ya Ruto babate chi PS muno yo 21 asa serikali ya Ruto aba ikoye ba begete mbona amateka gaki yali se no ba stima nyanya ko aba ntabe ba begete stima nyaka eka matuka ambali ko kole ya stima injo to waka chingo byo kaba ye post mbona yachete barabuye bagachite kale kiagere president yagambire soba timano se monyi wete mwanya koiguwa munyoro ka ko editi ka ko tebanga abantu abamure serikali ya Ruto baito nganya mwaka ukora bo yoka abatebaiga ga oyare ko buturero oyo chanere ga mo isangiro mu PS yo okora wa munyoro tivu bo ko ka tenga Ruto seria ba ikoyo ko serikali Ruto se mbata itimunda serikali nero ukoliji kule tiamambi lakini tata itimondaro serikali ya bono ako bateivero kimani chungo na otore nere majority leader mkwana ko yuko mondo kako matainga kalwa serikali moiko yoga ko matai kimani lerate ne gwegas wa munyura ako genda kira asa kule atebenga Ruto gutira ba ikoyo lakini nchuga agusi mobwa tupara mobwa tistima mobwa timache osoro soja serikali bono iga mbona tarako mbona na barete resima moisone abagusi okobo mwana minako boli chikura mwachake bateba osoro kalwa seruto osoro mobwa tikebyo mwa ndenga kanya yego choke kego cha etiko baro serie stime bono mwanya kuondama mwanya kuonchoka na chiredi mwanya gokura ogirango kwanza mutakiri gukwana mwa bwate para I am doing 84 kilometers road right now kinko buginga ngwe chipale china ulirwe bona aine bieto kolia otatonto ki Facebook okure njetite kumanya bosengo tokyo njas man ko chipaleje chikura chigenda chikenda I don't care kokitetura arosi sintoga sita setwa wewe wose wala mendo wale ebi denyo ko kongenta liganga nyarebe ko boli chikura kaluo ose aebuli nchende aseruto Ruto ina leo ko ngukama lakini wote tikako kama nchutu zake ko nchutu zake ko rismono iga honestly mendo wale naende namba ibere bakakera nkuru wa seruto lazima nje ngake sabu lazima andike nenda ki ngore serious na bema namba ibere nkuru yore chikura keroge kengeri kwa nanu ege kuri kwa Ruto lero oyo to kwa nene bono iga abantu baye ba Kenya ngima kera litu kwa ko reme kutero 18 Kenya ngima abantu baye iga chikure chikomo kure tochi chikuri kwa no ngene chubo chumbe njera atari makarango samba ama ntombare baikarazete bagane nganto tozisi bagocha no bachikurwa matanga bachikurwa t-shirt aye
omongero kana se ga omuntu amaita arorire no soro tikura tikorigwa tikura ntiko tabasaga omuntu gukwaneka gendo gege gukwaneka tikura no gocho omuntu atakwane na keko na nje karango taro mudawa ndega maito soro nkwane ko sabakura ekiagara rasi mosa kutali yeta na igure yeta mbusa lakini ndiko gocho kwa kwanere na abakwanere nali mudawa ngo omuntu no muja osema no muntu kaba ngaina ngachi ekero ngira asigete gete ne ile kaje to muntu tikura ayi mukwana na matiya ya muntu sina tikura etikorigwa ndoigwa nene bona ruta abakore mekutano 18 20 lituko rero opio andai gabo gusiarege okorire bo machoge okorire bo betutu otire gabo girango na inche ndo montegerete aya Kimani Chungwa ni gare ngetara kaniti Aaron Cheriot ni gare nge no distance Speaker ni gare nge gose Coast Speaker National Assembly aya Kindiki ni gare nge Bomeru twakore mekutano 18 ababako boli bande ba mintu bonsipi erari no nyane yemo mutinyo erire kandi tara kunone yemo mwanya batenga ko ila to chukura lazima muri chukura na ene chiko wonte hinduo ngiche asin mutakuria njoka nje muntu ngandire kukwana tinko kaenda sema wonte ikaranza ndoto ko rali mitinye tato ikaranza ndoto to kaenda sigete na mitinye tato ikaranza na ara chile mungu mugani mitinye tato I can't do that. Ndio muntu ngandire kukwana ngandire kutaradara ngandire kosera abantu ngandire kumira abantu to ndinga karaga nyankara senka Eremia kosera bobe ngokwana kosembu yangu yeah. Na ngine mota ambition and I'm telling you abakusikia kana bangona amontegerete tiga kongainwa maso kebono kama peme serikali tiga mubwa dipara mubwa distima serikali kwa mbele yara kamwa onye mutaende kosoka serikali kosoya kwa cross kwa kile mitingi tato ya tigaire kali myake bere ekero tu arige na rute tamweri yende etu ari ko joka Kenya ngatwate bagotangura agwa kuna mukaye akambirira mukaye tumurama lakini liende tiende tato ya tigara wetangura agaso asetore injira gwate tigaotenga musacho soira musacha kabisa eri ekoro kumose ndo masika wetangura ekatu aramarire miaka 5 serikali ekoro sukwe miaka 3 eme tiende tato kana tigaire na libona abantu bako bekanamo lakini miaka hii neno kutara onye muri kutara serikali teyo kana kwatarire emetegereka tata bego tikana ali bwana tawako teba ninga ngaitogochi swaga torosia serikali monte ibona karwa seruto mako bwatia abantu ntaba yose ko bole bale baada ya mwaka 2027 kego ika emetegereka tata bego tikana baira na seruto ono tani wango soka ayoro seruto nanzike ani nyira na asari ni nyama sakana mo monto yo ni jara yani ayituko ra Kenya ngakiore intinabari ngote yabo usiye Kenya lakini uri gote Kenya bona yo mimi ngo ucho kana na nditiande taba minister babu girango mutenyone nane kore tanda bande nane tibeza tinde titega bali mwanga nyati tibeza tia mukamo murakanya ganya tebya bayi ba mino aye magati se ino tino nyali bali onye mugajete kuruma saba ngenga kene karo ganya emiake yebere budget ya Ruto jina rongo kama usema na mami ndo wale naye 2 milioni 100 tio kwa gache stadium ya Marambe ngobe keranwe mbeke bakasa abantu bako ikarasa ntitike nganya serikali hiyo kikimo mchumata hiyo naye 2 milioni 100 tie para tie tago stadium umoja wonde ila kila sena tikana na Ruto Rama Ruto bami ndo wake arabo bana batenga maito ko mono murako bori irangora to gukwana magana mange asiki bana tutaka na sino muoba osene ngi chata ke mete nei no teke me mo teke mea to ko kinga kio ndo kitu ko se mara bami ndo wake mo maito so irangora o maite karaganya mono mino so what because ayo uti asere timu area nje ngoti asere timu area o ndenga ndigwa ko mupira okomoro ngairo yo minto nje ngoti asere Manchester United timu ene ago chesera timu asinga kwa sababu umago ndenga Eremia sere obe ai bono mama ndenga kara tikane timu eyo ngana ekero tore ke wanda tinga kama pira
ya age pi amopiro yongwaka ogo ngise ko choria ngise kuomana magendera gocha usema ngame ndo ai ngise ko kila batwa kanga usora ate ko ngani ni go to ramo akede lakini bona limu ko kuogari je ko mnyokana ate iruto ngai mtu biasa kiraria to akongeza nga para kani nageso mtu biasa kiraria utakongeza kitu nageso na kiako na lero enale to PS no mo CS tina CS writing anyoli bali bane babugati makanje je mukamumura alafu kama mmoja wataiganga ngoma yete usoro bono maite kumwanga kuri kaliko ngatali na nyarebe sai ngange tiya kwa magendera do I care? I was elected for 5 years nda kwa magendera ge koera tote kubora diki kwa korire na no maite mmoja wantiro uri akama tainganya kurwabu na no taingo maite mtubuka artist maga ngayuta tenyerusi na no na koteria na no tenga karuo ote mtubuka timulika muisi ngayuta tenyerusi na ne miaka tano yako leo sio utakola tikeni ngai kwa tete mbona na wanta ndi ndio serikali bole kana abe na serikali nduru boys ya abe national school bora haki ai yei kolete konyo lore bona chile stinge ebwe kaneti chile the only school in Bogiranga umaona wondenga karuo karati na ndio wondenga moko kwa jikusi ebona tenga tunganye njendu ya serikali migosi mo minister wa serikali isabo okimo PS ya serikali bono rende nane tuwaka na tax tuwaka na tia kwa bese ngao tikuwa gacha into tike bono tuwo tena ko mana tena ko kora maruto nga studini tena ko bono uja kukura ruto nkio tikura my friend no karakari aye tikure izata IMP me osenjene rende tikura gacha marami na ile kabere ga ngora mole na abantu bakho kumbangira tatu ibindi no kusala asitia kucheza ke ona abantu bari kumbangira yuka ga bana kumbangira bana kugara bande busairo tikura chei kala binde utana binde no karakari no muntu yonde na tata no muntu kitumu karakari kia ndiku nte nani naone ba ngamu kuira my friend oma wata indu ese school yo karakari izo ese school yo boro yani njetaza tianda arabibogira otindi ya mwacha agetona kukura yani mutaite ku pole donya no aro mubazi kata mba kwato minister bakarosi para ntoibona ngi nyali bali babo ngeri bali ngo bakarosi bakaji school bali ngeti minister njemona nanyo arato ko chief itaka kianda arato minister ga tiakona banteri nga karuo na ndeka na kanyolire keitata ai na yeka bwai na arabu ndio wazuba chakire baso na leo wananga karuo arabu kata naenda serikali na tangu tena natika na change na kora na kango kaya mpige watu ni ntena asemole kanta obo etie kia ngama na bange to ina banta bageti ngo igo tena ho yani inde bia onye nkare ange na taka na banta bange ndeno kigo kama ndame ai kata anta temo buche yani nani ko aro ko ndere erike abarai bagusi yako ngaina bagusi tigako motikare ro tigapi konya onde wensi mutaita kwonero mugusi motebiara kwonero mugusi ase serikali ero totara bange ya mambia ero turanyore sia ya ito turarosi bitu byente ebyake ebere nenusu emenge budget ya Kenya is 4.1 trillion tutanyore ndia barai bago kwonero mugusi ko genda chinse mo chinde motikare ga mo kuona siasa ya opposition bogirange mwa tikarete maega okoba miaka nena miaka rudi abarai mwa chorete boss bina opposition nje mtana kwa serikali nje mwisho ndo katika serikali katika opposition ituruta alengo mo deputy president para era mi ya korre gatene kwa siasa mbaya maisha mbaya serikali ya watu mkati obwati sasa 21 abane wale 50 bona huko basi ni bata karabu tika bono ya toa huyo muororo asisi rais yetu jetara ntike na William One nyako wewe kaka lilele tata kwa wewe ndege na tarira
Kega. Onta ina atike ndege yimchi kolikia ndege ndege kaso yebware. Moisone president yeko mbona to na nere mumbu America. Ndege wali 42,000 na ba silevo. Tuikara sinere baka muguru. Anaye president yake. Tomo ikari tata Washington DC. Chikali chiko chipange tere nko igorure gari. Nko igorure gari no moso. Njina ma ngo moso nangi igorure gari. Na nkore no moso. Toma kwenda paka White House. Nkarora tata liye president ya leke president Biden. Nkaranze tari nkireze America. Nje na America ndane kuchiho. Nkaranze to my friend. Ngobole ku he. Yes sir. Yani kerege na no moso ngo ngwanera. Ngama kasako ko my friend ndo siya kale akale. Ngacha tata nkaliro na approach oba wonde itige bindero mwanya manda ku rwanerera inuli ndi mwanenge serikali ngo batati karuo eko ari ku rwanerera lioro keriyo go ikerari tunda kerusio wasema no bono iga ande go se as top 10 leaders ba Kenya ose soro no ari utakire president odire top 10 bono te yo soro karuo nju opposition mbe top what bono ngekyo gonde mbe top what Kaida. Wana be poto mugali, nkaranze tenga tenga kakindo teto wa serikali. Kakindo nitoka ro sibande inga karaganya. Nkwale ngo achite kusenga sangapi? Yanga ali kina ro tata ntintike. Monje. Mwangera libaga. Mwarike mako bali mwangera libaga. Kaida, kama toti yego njana. Nani akile bakagire kande. Ale ngo sota kutacha kusi. Ngaka kutacha mugirango. Yani kitacha mugirango kolete sima. Nite gabo kura tu gandam wa mor kure kia afu ngenda kuti yari kera na kuriro wa ndam ara kere kikebe kere kikebe isima to anyora para to anyora to no ana wa selu tu wa selu no kura tu sai go to ki ku Facebook ujinga tu mwanjira ndembero nada ni ko basera lakini ko basera ndo lakini mama tenga ngiko bisira na ni ko banje mama nina karuo mbare tere luta bakwania mbare tere bakwania mwana mwana bugenga ngwe mara ta ko re kalise yene ntibika kai ai ko beke kalise ye mbeke tikanise tinde isano amo to beke tentie ya masegete to umana to na milioni 20 to bagane kalise ya yele tuwabyoke ose nti anane bitebionsi mbabo ikemba ile nyamarambe mbate biteba one time montokie siasere ngene nyo mantenga usibora yanjire bane motenda mambo korako nalo kukura tu one time mutamaiti ngoko pingaruto omaite no kura one time kwa akare wodi bali opposition bali wana ndelili tanga mbapo igwana kero muntu neli yaramu kero muntu atakete namba ibere una bora kachagwa muntu tuaberene muntu itagoje kutikira muntu aya naile kubolia no aya very pitch na bakotira kwa muntu dai kumani abuli yes yani muntu dai kabuli so abuli gochiali no rio no ko kalos yani ayo go pime ko bali kwa ranga kalos na bako bwaruto lakini hiyo baite ngizina hapa okura wanta ko lirige abantu abali gamanya lo mumuro anyene yeso moni nabwate onyene omonu nabwate onyene obongo nabwate tali muoba abike no zoro abo nero monyene kirugo ukaranzire yani ukaite nganda isi kumuso muntu ukaranzire abantu umuntu tuwatembete ko musa 207 my friend baka kaimu kibu kubuti ko saa 2 saa 3 vyabo tuwatembete ko muki kibaki tata raisi kero bwate instruments of power kala aliye kere bwate tata tidiana aliye kere bwate moko ndusika alafu nane munyo renga na kabwati ni moko bwate my friend ngakiri na chai ngakoni ko bosongo ba makangonjo karali tiseri bakamakongira alia keroka abantu bana batabalinga yiba ngainde bakamula tisini ngarusiye ko to muchumbo bwiranga saa 7 saa 8 tiabo tuko bakansoki ngarera ngataya wana kutile ko kento naenda umo ntebe ngabana mutendo bale ko kore bitelo ngaurwe kebeti ngaurukere kento nano borumburaya ngasukuna nega no bachokoro mbu ankonya ngasukuna nega ali
koru keroka ye mesigo ngosukunana kekera bantigere tenchira katiga ngina keungu no bankertie gari bagantiga ngarange bunduki na bina rwandos ngasukunane gari kuchikubulia matoke omo jume sukuna ine gari omo chumo kamera bagira maka bosongo ndabwa die koro tekemo bandu teretega kirikende ayo mawo cha kontebiganga ngakarwa serikali ekero nkaranze tebu yona tuire mwana na karosiro burungi nka tige basore my friend nka makobe kuga ngaikaga bunga cyane ngo sabe lift yaba muraba boda boda bakama yani ngo ebere tingwa tisimi tingwa tibesa saa 8 na nusu yabo tuko na abere nzara bambo ata saa 2 maambi bange tikere alafu ngo soka bono ila mkuru wa serikali bono ila omama za bantenga o ngono maito soro kwa ruwese ngawa na no mani niso kuwa nje kanungwa takamuno tonde inkire nkionde inkire igon bono no so ke serikali maambi na watu ke lazima nkwani ngo kwana na watu bono muna kuwa ka kimwana takana na biyo maambi to gati bana mwanjira ne magana ndari na chinde ngisa to gati no anke ko siningore na njera kandeke kana wala na goli utakura ntiga achande kila saa nani na agwara nanchi basi wale kiyo muntu mokongo asense ya kiamano muzi oko motebiga otebaiga ata ite para na kinta tai tuto ke serikali ata ita machi na kinta tai tuto ke serikali ata ite tura moyo na kinta tai tura moyo mwana bantu okoranga omuntu oriesa Moses igita kage chunga okora mugusi olingi aiterna ga kwa ridon tena ga ndo kwa ni abana nchi hata nineke roye kimo problem ndio nataka kwa kwani alafu tokora nega lakini mwanjira netoka ndege ndekyo mwanjira ndege kabisa yankire iko mwanjira karua nzoya aseno ane party obwati nkingo tukoni ane party teyo itoka nje bono nzoya kiringanye sisita mbiyamole abagaka baito na inumbu ya mole nje timbo atia mangana mange ekikiagara natene na natigara magega ntwanya ko rierera niga wano ni wani nenjara yaba ligosena ki osoro gakoru na injendu gosena ki abana egere mo kwenda nyomba etoke mo kwataki omonyo esukari amachi na ronko bwo gasana omateke ntokende nkorakirera no ino soro buna tene nega iga omogumanirepu igombwate 7 million 7 bonge beseri ngonye bekerani yaisana namanya koleta onyenege simekemo na begete tabaka tukaiwana gingo beka nyamondo ngora nya korigereri aseki chirese chiane chire chinge ogo kora kulingana na uwezo wako na nditingo chikoiba bone kiya kiagaranga bwati osoro Lidio sora go chikorigi na inche no onde magega moregete toriginere. Kose na kia bantu la nyumba. Eki agera. Tiga tu mbatebi mwanja korama muntu bosa. Ina arengeresa 2008. Mwe weta abantu bakoeroka chi refugee. Abantu basere tukukora molo, bagaseri ukora kitale, bagase ekero baseri u egatoka mbagwa tese bakobera. Njende tuko basorora iga ekero mwachorete serikali bogirange mwachorete osoro njama ki atumiete ingorenge president yorenge ko lige kero na UDA osoro nje abatebete akori ekero ko kiae ne kyobo president ekemana ko sobolimo mokambo bwate si agachore president ekemana ko sobolimo kono lele nande kimogo ko moteberi aruoro atige miaka ebere na ndali president yengao alafu tali bobe nonya no mumuro moke gaboni go tagete konyoma mura akora te buro siesa iga aya mwata biro torwa serikali nsega kitogocha
Kwaere de akiese na chi sweet ati abalina. Ora nyone mani ntumbo betogo kwana. Totebi na ki donya no soro. Esa ina togo tumia, dali esa ina togo chukogenda lero marogoba. Esa ina togo chagotumia. Ya ebeli no soro. Iguchi sweet ati. Yani nito ko bateri ngora tukiumpole. Isai gaki oke tu arura. Ngai togo chi. Epati no mo bati togo ndanaro lere. Ngai togo chi. Totige miake bere mo kore rwa magendero nande bono no ni na soide. Nje na soide na waipa. Osoro ndele temba bwati mbai kamerere. Egere na nje nyore kende ndete chi sweetheart. Osere je bakama. Lere ke kembwate toko beke raini ga osoro na rana wata bamrama bambo. Kero montaño le gento kia ya koleki agende nyomba igaba ntoba minto ndo ngainu nto ruana abo soro to kumyo montakera go koramo nsenya sabo rikorogesa bachaka konda mana atobiri na lengeiga igama tu sitalia maya yani na machitu ko muamake yani banda madonyo onyoli romwa nchikorire ga ko mwana ko nyara na matukabere donyo kolire lakini ba ngomoyo obisiane batire gatano iga bagoza barutamage nachikobori ntibakobori obisi ntotageti donya okobari na kasongo murende motagetembenere tinda tuko cha mangana amange ninje nye bangiro mukutano ne kivyangu ere nacha tosera nega iga mwara rabangana bataba nande mbakwana na nito manyana iga 1-on-1 but I will plan my own meeting no nekerwalo tebegoreye kaniseye osoro tigeva otaba nonyendo nyana bakoreta mabati osoro ngwani bano ngomo yake faini kalibo tumwe ngalo teba donyana le kama bati wana tikambi 20,000 osoro ande 20 faini ante omongono mongaini amata sakorwa ane mongainwa njerana kora mongina ogocho kana na usi koboyo akia Mungu mwa wata wa kupendele bande ni mate mongaye mama itinga yale nge kutoka msema na bame tola bona aito so ese kitu tamanye tinga loja lo mbe otamanye yani yale so bosaiko uchirega borote neba kumusaba orure na ndinda yani tiba ninga ba tiba boga bikimo kubandi bono nje tutina msema na bame tola ngoreke mawakado ya ngoreke mawakado uts mtaba ngaina na okora moli molisia molisia ngayana misera ningo molisia misera ngaya oyo na maro eti adonya ti asoire na kimoko makebia mabati tulo ti atake kwaera yes amabati ko erare na to okora mabati tochakane igoro yokobeka ozana twagaje mara ayabona uri wanje temule president muligiye na nje ndigi uri ngati president yange tibesa naye uri yomwanje ta omuligi yakwa kende kali bosa ndi kulumuno akolera abwe ngayo kona kwa sali ese yotayo ngasigo italo kose tarebe ayen kukaga omanyate wana ko president kaboko likubudu kikago ikamonto serikali josi atokire abaskari bali bote bali baitaba to zaligo serikali kero emiake yonsi pia baka mu abere serikali abaskari kwa ndabali baba to mundu baita abaskari na bali serikali ile kama swala ndio abaskari na rote na nduru arengo mu akili kwa someka tena bakamugwata bakamuita deriva serikali ya uhuru abantu abali kuto kuandamana abo kururoche bagaitwa toroche ora tena luto nga uhuru baitire rivayara abantu sesemu wote bake serikali ya sote abantu abaskari bali toke no change abaskari batukita biye tali bateba no Russia president yo bekoso etabia ya abaskari bekere benebe goze bana bame tawali etona kero koma babeka ko change chiko tali ko bakwanira ko change chiko ngido bakwanira okwanira umuntu kari chara ni chara bora aki moskari buno ndio bwate bundukiga omwana omuntu wana geto bwate okonti mas nki akumwake kabisa yani umuntu ate ni moskari bwate ebunduki umuntu isata ni nalo gete ron ngobe gete ko umuntu otara gwaka ngale ne sasyo ko bwana aya muntu ndakora to maka nabwatire kina imekere bono igabwe